Zahvaljujući udruženim politikama međunarodne zajednice i zamal ne rekoh domaćih izdajnika umjesto domaće politike, pa i politika onoga što bi trebalo biti civilno društvo i društvo uopšte, našao sam se u situaciji da ono što sam gradio 20 godina bude srušeno i sravnjeno do temelja. Istina, mogao sam se prilagoditi novonastalim situacijama, ali nisam. Biće urođeni tersluk, nasljeđen od Hamde, mog dede koji je u 60. pobjegao od kuće jer se posvađao s nanom Munirom i kojeg smo 3 dana tražili po čarši. Iskoristio sam zato priliku koja mi se iznenada ukazala da bez socijalnog, penzionog i zdravstvenog, jer zakon kaže da ako ćete imati prihode veće od 208 konvertibilnih maraka, nemate pravo na sve navedeno, krenem u nekom drugom pravcu, bez kuknjave i osjećanja žrtve. Nekako paralelno s tim dobio sam i zvanje dijabetičara u pokušaju s preporukom promjene stila života, pravilna ishrana, terapija i što više šetanja. I evo 3. godinu kako hoda. Teško mi se i sjetiti gdje sam sve bio, šta sam radio i vidio. Djecu 3. generacije izbjeglih koji nisu nikada otišli dalje od svog izbjegličkog naselja. Klince koji nikada nisu vidjeli plasteli ni vodene bojice. Ljude koji doslovno nemaju šta da jedu, živeći od jednog obroka koji im dostavljaju dobri ljudi iz organizacije Pomozi.ba. Samohranu majku koja nema vremena da opere kosu jer ima sina s intelektualnim teškoćama, pa mu je ona i asistent u školi i majka i sve. Sjajne ljude koji nose breme imena svoga grada, od kojih su mediji napravili teroriste i ratne zločince. Bezbroj obespravljenih radnika u raskoraku između socijalizma i tržišne ekonomije. Udruženja oboljelih i liječenih koji nemajući sistemskog rješenja pokušavaju kroz samoorganizovanje, donacije i sponzorstva preživjeti. Ljudi bez dječjeg doplatka jer posjeduju auto, veterane bez ekstremiteta i bez ikakvih primanja. I još 300 čuda bosansko-hercegovačkog tranzicionog društva u nastajanju. I svi ti ljudi u tranziciji koje sam sretao u hodu, natakareni jedni na druge po raznim osnovama. Udaraju si čuške, podmeću noge, pale, ruše, povrijeđuju, ispisuju grafite, ruže, dok se poput atoma sudaraju u malom okvirenom prostoru svojih nesreća. Za to vrijeme oni koji ne hodaju, već se voze službenim automobilima, objašnjavaju nam da smo bolji od onih drugih, da je njihova bijeda veća od naše, da su njihova prava manja, da su njihove navike i običaji manje vrijedni od naših. Neka vaše šetnje imaju smisla, ne šetajte promenade radi, niti zato što sam vam ja to rekla, već s ciljem sebe radi, da bi vam bilo bolje i da bi imali kvalitetniji život, reče mi dijabetologinja prepisujući mi terapiju. Zato ima izaći.